So, hi guys! Hello mga kababayan! Agluto tayo ti sagibsib. Titawag mi dayto jay laon yun sagibsib ti aba. Daludal. Kan tayo ti bawang ken laya. Tapos mabalin tayo nga timplaan ti patis or bagoong. Ayan. Nadalusak dato yan. O pasensya kay ti kitchen kon. Talaga nga nagulo. Ayan. Naimas dato ipaksiw. Ikan tayo ti suka or mabalin mo ti lemon. Ikabil itimpla. Siyempre, Ilocana tayo. Kaya, daytoy ti favorite kong sidaan. Kabil ko to'y. Yan. Ayan, wow. Nagaruti ko na, kilayana. Madamdama ikakpay ti dayti ni yellow nga luya. Luyang dilaw. Ayan. Waat dayti sa gibsid. Isa tayo. Ito. Ayan. Nadalusak data yan. Ayan. Siyempre, slice tayo. Nagira do may bagada nga handak naimas kano ti kwa sa gibsib or agit ti clip up ti aba lalo kada tayo nga Ilocana ngam di na do ma handa nga makaluto tanagatel kano ti lutunda. So ipakita kanya yo ti technique kasano pa nagluto ti sa gibsib no haan nga nagatel. Tini, titiknik na tapno nga nagatel. Yan. Ikam ti danom. Tapos ilibas mo daytoy mga lakati nagukisam or nagdalusam kastoy. Ilibas mo awan ti makakita ipo. Ikabil mo ija sa kanti isa lang. Ayan. Tapos ikam basit ti bugoong na. Ayan. Tapos kuban. Ito no malatluto, dapat no naisaang mon, kalmo kardiro, hamo nga kikiwaran kasi no kiniwar mo, nagatil. Tapos di impor ko nagdalusan, di ti sikreto na tapno nga nagatil. Tapos akubam, aging ganat agpurek, aging ganat ti machansam no maluto. Ayan. Mabalintay nga haluin. Ayan. Ayan siya. Pagka naluto-luto na siya, konti. Tamang lasa. Sarap. Ayan o. Tapos, lagyan natin ng kantay tikwana. Ikantay basit ti suka. Basit lang. Tapos madalsan ng paksil. Ayan. Tapos mabalintay ng hiwarenin kasi naluton. Haan nga nagatil-daytan nung hiwarin na. Ayan. May mayat na basit lang tidaw na bigo na no naimas malimot na pagatingad pidigo na niya o namramanan. Grabe ang sarap. Ayan. Ayan. Mangantayon ni ayun na mangantayon. Straight in na po ko ni. Favorite ko tip. O diba? Mayat ti mga tip. Matanda anak ubing kami na nagpabudag, papunsyon. Tapang kami diyan taglutluto, tapang kami dumawat itip yesilyasi. Itip o. Ayan. Mangantayon. Ni. Dato iti sidaan ti Ilocana. Yan. Kain tayo. Ayan. Dati tikil-kilawan ti arabo nga bulong. Gir-gir. Tapos isisili. Gimas. Dati yan tayo paksiw. Asa gibsib ti aba. Mahantayon kakapsat.